ako recovering ukamanga agent mazireho bwire they are just recovering. Okujanjara ko buruirobu ha speed ya hirihiri kuri ombichweka ebya district ebitari bimwe na bimwe ebiri mu Kakindo Bugonji Cyanjenyi Kashozi n'ahandi kandi ebi nibyo byajemesereza abo bushoborozi okutaho emihingo aho bashobora bari kugira ngo okucingaho Obutare nibwo muhanda gonka oguraretero buruirobu bwarwanisibwa iteka nurukwata iwe wabura kugendera ha ebitwatekaho twine turukweta Animal Disease Act nija kukoma nija kutera fine nija kutwarwa mu koti washanga uriyo nogezaho kubagirokwe nogezaho kusamate kugashoboza mu district omu ninga kuretente ninga kugishoboza noja kwatwa amatekago office zona zamanyisibwe office ya RDC office ya DISO office ya DPC na LC zitu zona zamanyisibwe kurebwa ngo zateka umunkora ibe bitwatekaho Ogu yayongera yashobora kuho buruirobu wizireho muri Shemwa omwanya muke bukajanjara mnonga ekinde kiresire okwerarikirira ahari buri omwe na mnonga n'abahangu bw'amatungo burukanya kakwakire obuyo bugaruka bugera ki bugaruka mwene ubwirobo bwatwasire kutugire gukora research twareba ngo bukarwo mu Katare kagango burukurugambarara haza kubwa izuru kubukwisho mu Katare kagango hatente zirwo mu Katare mu kuzo mu district yona mwene ndi kugambira district yona ya Sheema eyine ubwirobo bw'ejwa Robertson Kansime wa District Production Officer wa District ya Sheema yashoborora hari kugira ngo bwahati bwanyuma yo kucinga bine entekateka yo kutahemishomo ombyaro okwegesa abarisa ekibine gukora eje ndio ningambiraho ari reza kushobora district yona twagicinga apana muri nyumwaze tubetishingire Ubugonji Kakindo na Cyanjenyi nka twareba ngo twacinga hamwe akaguma higwire kiza kuturema so district yona twagicinga kutugicinga tumenye kimesa mutaro kutambuza matungo na products zago Jorna basa hori mukuru w'by'amatungo mu district ni yemwe ya Sheema yagira ngo nobuhe mihingo yatebaho hari hendeme entahurira abatari kwenda kurira umuranga ati ngo kugira ngo bariye niruryango kandi nibija koraho no mukono gw'ecoma Je nanga she kizwe cye kitutire kikwatena na ejwa ahabw'Ashema district kandi kironto tugezeho kumaneginga tumanya ngo hariho aharyabo entahurira aharyaba kwenda kugumizamo no gukora obyenda biragiro ukubaga no kushubura amate no kutambuza ebirukuruga mu matungo nkagwe entenembuzi konko umuntu wena arkwija kukwatwa omunshongejo ebyo naija ku facinga ko zo ku destroyinga echarije kubayine inyama neyo kosya kandi tukazike zisigarira amatene gabagarya gukwata kandi na facinga iteka iri tukweta Animal Disease Act Ogu yayongera yashoborana n'obuzibu oburi omukuriya enyama ey'amatungo gona geferire na no mugashogo kubaga niko kushaba bubona utariya enyama eyona eyeferire ente yitejwa toshemerire kurya inyama yone firi ico nico kubanza ahubwo kugira ngo inyama yone kube fire neba etashazirwe kandi okushara kwenyamishwa no kugira ngo zijwe zitubye contaminations ahanangashi okurufara kwenyama kandi ugako jongerana na obwe bwo kuturaho kandi ushanga yabe yenyama nungi akwenyame kubeshaga manebe ry'enyama mbi munonga kandi ebefi ne contaminated Mebo Rubanza umutaka w'ecyaro ca Murari yeri kushangwa umodi ya Bugonji kandi umurisa yashoborera ngo enteze ziri kwikamunana obwa hati zisirwe oburwire bw'ejwa zire ya leta yatasiye mu inte ya emisa tutakumanguye rwire atutwagire kureba haho ibirunka bishatu twareba amwaka cwa muteka twareba kare tifuzi tukaba turiyo ntuzakozya bakakwata bashanga kindi birondo mukana teka tweto mushaho ngo aturebe mushaho muri kubanazagura kwayiza kwagita kwatamu asatija atente yarwara ageragura akara munindi jana ye yakwasirwe na yageragura kubwa stress aragaruka atasanganize yongera kumukazaragura
District Veterinary Officer wa District ya Sheema Joseph Amanya yashoborora enshonga bwenshi ekizibu ceja nico kimwe ekiteganise munonga barisa aharimo ibura ry'embazi zo turaje base kugera ki kumara kandi turi kugambira hati umustowa za government twakafunde indication yo kutugira ngo hariyo mbazi ugo kujemo so hariyo process eriyo negira ngo bariyo mba procuring ngo mubazogwe konka umubazogwe n'ugwije